nekoliko reći ću o radu Centra za javnu povijest koji radi na odseku za povijest Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Prije, mislim da su sad već 2 godine, mi smo ustanovili taj institut, taj centar s namerom na različite moguće načine popularizirati povijest. Kao jedna od značajnih mogućnosti kako popularizirati povijest došlo nam je na misao, ali u stvari to je bila već praksa koju smo imali pri jednom prošlom projektu, videoprodukcija. Kako smo u projektu o okupacionim granicama koje smo već pomenuli u prošlom predstavljanju knjiga, snimili preko 300 različitih svedočenja ljudi na terenu, tamo gdje smo pravili istraživanja o granicama, kako su te tekle i tako dalje, onda smo ustanovili da je u stvari i zbog toga, pošto je veliki interes bio za te prezentacije, činilo se nam je da možda ne bi bilo ništa loše ako pokušamo da se tim načinom približavanja javnosti sa znanjima nauke počnemo baviti i u generalnom smislu, ne samo vezano na neki projekat. Tako smo negde u 2020. godini počeli snimati različite priloge na temu povijesnih pitanja i to onda objavljivati na YouTube kanalu koju adresu vidite gore, dakle Odelek za zgodovino FFUL. Tamo sad možete naći, mislim da je preko 150 snimaka već gore, koji su po svojoj suštini različiti. Prva stvar koju treba reći, zašto video? Video je način na koji možeš privući pažnju i onih koji ne čitaju, a ti su mnogi, ako ne čak i u većini. Dakle, mislim na generalnu publiku, ne mislim na stručnjake koji se bave, istraživače, oni skloni su navikli čitanju, pošto su izvori 99,97% izvora je pisani tekst, mislim je tekst, nije, ostalo su neke druge mogućnosti kao snimci, slike i slično, zemljevidi, karte i to. Dakle, prigodan način da se priđe ljudima koji ih interesuje povijest, se nam dakle činio da bi to mogao biti video. Sad, kakvu tu produkciju mi pravimo? Pre svega, dva su različita pravca. Jedan pravac je da se mi u stvari smislimo, mogu prosto reći, smislimo neku temu i na onu temu sad ajde da nađemo neke ljude koji bi nam mogli nešto reći o tim stvarima i onda napravimo neki niz nekih snimaka. Tako smo se, na primjer, jedna od takvih ideja je bila, na primjer, Slovenci i vojska. Od srednje veka pa do danas. Pa smo onda snimili ljudi koji se bave srednjim vekom, a specijalizirali su se za oružje u srednjem veku. Pa neki za kasnije razdoblja i sve do suvremene preko JNA, stare jugoslovenske JNA i sada slovenske vojske. Druga moguća tačka gdje nađemo neki izazov za neki snimak je neka povijesna tema koja je neka vezana na neku godišnjicu, na primjer. Pa smo, na primjer, snimili smo razgovore različitih povjesničara na temu Rapalske granice. Bilo je 100 godina ugovor. Pa ne znam, 75 godina završetka Drugog svjetskog rata, pa smo opet snimili razgovor. U prvom mahu, u 2020. godini, više manje sve smo snimali preko Zooma, dakle svako je sedeo kod kuće i onda smo to govorili i onda je nastao snimak. Sada najčešće napravimo uživo, dakle svi smo nabrojani na istom, svi se skupimo na istom mjestu pa tamo snimimo taj razgovor.
Kao jedna od stvari o kojih možemo govoriti su i neke različite aktualne stvari koje imaju neko povijesni background, dajmo tako reći. Kao jedna tako značajna stvar činila se nam kao nužno da mi nešto o tome kažemo, a znamo neke stvari. Bio je početak rata u Ukrajini prošle godine, pa smo snimili povjesničare, politologe i to su glavne dve grupe ljudi i napravili smo neki film o različitim akcentima koje su doveli različitim slučajevima u povijesti koji su doveli do situacije u kojoj smo danas, dakle da imamo na istoku Europe rat. Dakle neki mitološko nasleđe, situacija posle Prvog svjetskog rata, situacija za vreme Drugog svjetskog rata, situacija u Sovjetskom savezu i što je dovelo do danas. Ponekad uspijemo kao učesnike u ovim razgovorima dobiti neke ljude koji po profesiji svojoj nisu povjesničari, ali se intenzivno bave nekim stvarima. Na primjer, u ovom razgovoru o Ukrajini jedan je od sudionika bio, malo je naš, pošto je povijest studirao, ali bavi se novinarstvom i dopisnik je bio u Moskvi par godina. Dakle, čovjek koji zna nešto reći o nekoj sadašnjici, iako nije povjesničar. Koji nam je domet? Sad, domet i tu je u stvari nama, ima neki značajni podatak ako kažeš da je neki film pogledalo 6.000 ljudi kao što je ovaj u Ukrajini, imajući u obzir i onu laž koju prodaje YouTube da je 6.000, a u stvari ih je 6.000 vidjelo 10 sekundi. Koliko ih je vidjelo ceo film, to je sad drugo pitanje. Niti nama nije u velikom interesu koliki imamo broj onih koji redovito prate. Iako je to kao na neki način dobro da ima ih što više. Ali mi smo zadovoljni time jer svaki koji nas prati ima uvid u stvarne historiografske analize nekih pitanja, a ne neke informacije koje su prošle kroz neke novine gdje se preferira neke stvari koji historijsko su diskutabilne. Dakle, nama je stalo do toga da smo zahvalni svakome koji pogleda barem jedan dio tog filma jer znamo da da ga stvar interesira, a sa druge strane i da dobije adekvatnu informaciju. Na kraju bi možda samo još dodao jednu stvar koji nam je bio u stvari taj prvi film koji u stvari nije bio snimanje svedoka na terenu. 1919. godine u 7. mjesecu vlada u Beogradu je u raspravi oko budžeta došlo do odluke da se osnuje univerzitet u Ljubljani, pa je tako 2019. godine bilo 100 godina. I sad kako obeležiti 100-godišnjicu odsjeka? I u tom smislu odsjeka, a u stvari to je 100 godina univerziteta. Za prošle dekadne obljetnice 70. pa mislim da isto 80. i 90. izlazile su neke knjižice sa kraćom povješću odsjeka i sa popisom i kratkim predstavljanjem ljudi koji su bili zaposleni nekad na odsjeku ili do vremena kad je ova knjiga izlazila. Sad opet ovo isto raditi za 100-godišnjicu, pa to je više manje copy-paste.
barem što se tiče popisa ljudi, to je copy-paste. Dobro, dolaze neki mlađi, a ono povijest odseka, to je aranžma, bi rekli u muzici. Dakle, malo prirediš, a suština ostane ista, jer nema ništa. Povijest odseka je takva kakva je bila prije 10 godina, ista je i danas. I onda smo došli na misao, na ideju, a zašto ne bi mi snimili film? Kako smo mi rasli u 100 godina, u stvari, ili kako smo radili u 100 godina. Pa smo se onda, dobro, sad ako kažem mlađi u redu je, ja sam malo mlađi od nekih, ali ipak, ali uključilo se nas grupa, par koji smo, pripremili smo scenarij, išli smo na teren, snimali na različitim mestima u zgradi univerziteta, na starim mestima gdje je fakultet nekad radio i film je napravljen sat i 20 minuta, a prva verzija bila je sat i 40, što znači svaka godina 1 minutu, ali smo onda skratili na sat i 20. A onda došla ona strašna stvar, kako sad to prezentirati ljudima kad je korona upala. Ne možeš u neku salu da ideš pa da napraviš prezentaciju tog filma, pa smo onda opet uključili suvremene mogućnosti, pa smo to onda lansirali preko Zooma. Preko Zooma najprije neki pozdrav i onda smo preko Zooma pustili film i ušli u, kako već ide ono na kraju jednog filma, otišli, gdje su otišli, Božo, gdje su otišli? U nepovrat ili nešto slično. Dakle, i tu smo počeli. I onda, dakle, na ovoj stranici na YouTube-u možete vidjeti naše snimke. Snimci su skupljeni i u par popisa. Dakle, snimci koji su neke iste teme, ugrupirani su u popis. Dakle, ako nekog interesira šta smo snimili o nekim pitanjima, može pogledati samo taj dio, ne treba tražiti po celom, pretraživati celu našu listu da vidi šta sve smo snimili. Toliko s moje strane, sad ako ima neko pitanje. Još sam možda zaboravio jednu stvar, šta još snimamo. Ako ima neka priredba na kojoj učestvujemo, kao što je danas, na primjer to snimimo, ali isto tako snimamo i predavanje, na primjer, nekih stranih profesora, stranih, mislim, ljudi koji nisu na odseku. Dakle, ako neki kolega iz neke druge domaće institucije ili neki iz inostranstva dođe i predaje na fakultet, na našem odseku studentima, ako se naravno slaže s tim, onda mi to isto snimimo i objavljujemo. Hvala.